to kada ba min sedangno ia kami office jom kami division kami mai kami om kamau plan division di road ya pon nanti nanti pada kapan long kapan sang kermau ya kapaten kapake kapan. Usembut Menteri Rang Bak Kejelau Bak Preston Tensong hak kendai tri unok pra arzar arpu ar lapli ya ke office jong Executive Engineer Public Works Department PWD mau pelang division. Hak jing pli ya ke office rekam laidan rekat lang UMDC ke mau pelang constituency ubak lam perang bla UMLA ke 23rd so yong constituency ubak Samden Manyang UMLA ke 24th mau pelang constituency ubak Eugene San Lengdo dekat jong ke hima mau pelang bat kiwei-kiwei. Don kiba kentok bat kiba ong. Baka MDA government hapok penyelam Konrad baru Preston daitan kinong penwij election man kasngi lebu maunorim man kasngi ru lekli kawai ka bang akwa ban pensyaya pi kalong tangkan ni une maunorim umilapli minta ujong kamau pelang division PW Road unnek pateng lah pateng yodon di bawahan ban pensuh batwa nganya tu yapi akan ke office jong Executive Engineer hangni ngin penprekam fully nadu Januari ya mentah nge ailat ya Executive Engineer baun pendek ya ka kuarta ending Desember na kaduk ke office kabarin ngaya tu lepa yo don ginong pensutu bakal kamar ka bin sistem ni ong haban pelai bil kan sitom sibun dan shift hakane kapur ka balangkon tenrei nga pentingna ya kahima nga pentingna ya kini kiramba ke mali baru anwar banadu Januari kane kamau pelang division kan trei kam kumba kadai ban trei kata ka bangakwa ban pentip yapi nak kata kada wat slow to bakla laga don gibaong bangi penbej election sampai kumno bangin trei kam nadu usnem ar hajar ar pulai Januari Syanem